Samoa, Alomaya, Olivi inga ile Atua, imea upita luma, yeah. Peyo lata vita na siba iluma ole Atua, se ale mea tele se mayai, o Yesu. Lea ofia poto poto mai, tato si ile fafetai mua muolevi inga, ya Yesu lo tato matai. Awa oia ua mapuai, le fata sinale nei ua pai tato fia fia, ya Yesu a fata simai. Wafatili mama ese e maila usiba, le matango fie lato wafa aola ina, wasuia nei ole olanga, uasiba nei faale anganga, wa ofia fia, Yesu ilana faola tanga, wa ofia fia, Yesu ilana faola tanga. Natamo fia la faola tanga Yesu. Yeah. Sigomaya. Yeah. Natato tu Manuia, peyo la Paulo ya Galatia, famalolosi, alulue malefa amaoni. Ia tu atula utaleni, etau tua ipe amoia, letau langa ola, e mali e pe alava mapaia. Wafatili mama ese e maila usiba, le matango fie lato wafa aola ina, wasuia nei ole olanga, uasiba nei faale anganga, wa ofia fia, Yesu ilana faola tanga, wa ofia fia, Yesu ilana faola tanga. Lamaya, Selmaya, Sebamaya, Sibamoya su, Sawi, Momolia tuia iluma, Mafetai malevina, Ona olea lofa, Mata utia olea tuale tama. Eyola saulo ya tabita, ilunga ole maunga o avia, te faya mesili, ma emanu malo ile ali. Sawia, wafatili mama ese e maila usiba, le matango fie lato wafa aola ina, wasuia nei ole olanga, uasiba nei faale anganga, wa ofia fia, Yesu ilana faola tanga. Wafatili mama ese e maila usiba, le matango fie lato wafa aola ina, wasuia nei ole olanga, uasiba nei faale anganga, wa ofia fia,
Yesu ilana faaolatanga wa ofia fia Yesu ilana faaolatanga wa ofia fia Yesu ilana faaolatanga Fatala fatu le pa ia mali mamano o le atunu Samoa. Ia le ngata fui leo o atunu umalava o le Pasifika o lo e alalam papa au ia i le nei vai tau. O le tato por kalame masani i le afiafi po asfarele e Filifilia o e le Atua. Mai le anganga wha alo lava. I la otopa ia malo o toma manu e whaafelo e tuai i le tato mafutanga mafana i le nei to la afiafi. Auri amataina le tato por kalame i e mua pe lava i runga le langi le whaafutai marivi inga. Ona o lona alofa ma lona anga le lei. Le nei wa tātou ona mafuta mwhata sia i lona alofa. Ia a wale alofa mai o ia te tātou i le aso ma le aso. Tātou te vivi i le atua wa e le lei o ia e whaapavau lava o lona alofa. Au le nei tu la sa moa tupu mai e o le atunu. Ulu matai tai whapefo i o te umalava i wharitua masa o ahamta mai tai. Alo ma whanau. Alo maia. E Filifilia o e le atua. O nei o Pastor Fagalio Samuelo Matafeo, IT, Danny Ipache, o le porkalame e Filifilia o e le Atua. O le tamile nei, ia o le a taina atu o le pesele nei e vavai e o foi o le nei tula. O na taliu male o tātou whaasaralanga, o na whaas ngāsaloina le o le tātou nei porkalame. Mō le tamile nei, usamai alau whaafonga Samoa. Sau se ingo foi lalo, seki mai au fika. Ke leiloa, pulare mea, kupurka mafukanga. Ia lai kange la e whawhea, whai mai sau kala. Auange ingo kole la, oku mau pelo wika. Aue ke whaalongo solo ingisi kala whemeka ngaka. Ko mai siava ngoa please, kasi amo ika. Nga o whaali, akulele winga mongi o lofa. Taimi nei tai ao, o te ao.
fio upo la le pese. E le tātou whanangolongo ia malau whaafonga. Ia e mānei lava le. Le tātou wasiasi fo i le musika bo masani ia i tātou le nei vai tau. Ia mai alau lau asa whareile le nei tu la. Ia po le asa tō nai fo i a te o tō. Ia tono fo i sa o tō lava tia fo i whi au mga ruenga. Ia o nesi fo i a inga. Ia i le ngata i lea. Ia o le tā pena pena i na wā fo i o le aso sa i le nai tū. E whatalo whātua i le mafuta mai le te akono Tala Bailey. Ia whamalo whawhatai le mafuta mai. Ia alo ina Larry whawhatai tele lava le whatasi mai. Sori ila le sua le wharitua. Ia whawhatai le mafuta mai le tato porkalame. Lava nia painda. Ia whawhatai tele lava DJ Kings. Ia Days Raid. Whawhatai le mafuta mai. Ia whamalo atu lava nia. I le whatasi mai le tato porkalame. Whawhatai vi ia le tua ilona alo whamalonanga le lei. Aore nei tu la, ia se whai atu sine upula i titi la vai au ngā lea mo i tātou ina ia whaalu ere tātou pokalame a wai iai o le mafuanga ma le aa ma le ma se i o e ave tātou le ainga i le nei tu waso. Whe mai le tu sa i o elu i rona mata upe lua are whai upe tolu e whapea o le aso pouli uli ma le pong sa. O le aso malu male pong sa lava. O mea umalawa nea tu tupu i ta tonu o lo tātou olanga. E iai pe lava le pongi sāma i tātou. A iai fori teimi i tātou te ino ai i le pongi sā. Ai manatua. E ili teimi i tātou te nofonto i mafo fau. Whape wheo na amata mailo tātou o langa mai i le ti ngā polonga o mai i le vaitau nei. Wa sā uia ala o le pongi sā. O le ala le nā sā uia mai e Yesu. Nalu Yesu i le pongi sā, ina ia susulu mai ai o lona mālama lama, i to tonu o le pongi sā, ina ia iloa i tā ua, le tā ua, o lo tā ua ola, i le lalo langi nei. O le ala fo i le langi, e le file mu, e malingi lava alo i mata o le tangata. E tangi tu i fo i le nofo maritapua inga o ainga, ia aito e seo se tasi e pele mai te tonu ia te i la tau. And nowadays, we always have to look up to God. Remember, God is by you. He is with you. He's encouraging you. He's coaching you. He's loving you as much as you name it. God is so good. He cares and He loves. And He wants you to be good at it for what you do. Liulanga lani nei, e whetai ia i era i tātou mapuaponga. E tau whālo ai fo iro tātou wola whaatuatua. E toso ese mai fo i tātou mai i mele lei, o lo o tātou o na ngārulu ai. Ai eile teimi a mai e le atua le pongi sā i a te oi, ina ia whaapupula ai le whaatuatua o lo tangata soifua. A whailana o mele lei pe whapewhea o mea leanga. E ma whai no tātou toio e a o mai ai lo tātou wola whātua tua mai i le pongi sā. E reo le ala ele nā lei o na pala ai le fili o le lalolangi le nei. Ai sea, ona foi a sau oi o le tangata wa masasulu le marama lama alu i ei to e teu mai vaenga te tonu o le pongi sā. E susulu na vaile iei, e o ese o malava mai te moni o ese o mai lava i ate oi. Ai sea, ona, wa taia i la tau i le malama lama o ke riso mai te tono i ate oi. E whapenala le nuutele ma le marosi. Wai le ai lava se tusa mai le vavau se i ho o mai lava i le so. O lo o iai pe lava le susulu o le malama lama i te tono o le pongsa. O le tangata lava ia, pe ona tā ua le temi wa sola. E iai le pongsa, e iai foi o le malama lama. E Filifilia lea o le tangata, po le pongsa, po le malama lama. O le Filifilia ngā tangata, e usi tai le atua. Ai whautua fo i le atua i le tangata malana Filifilinga. E whamanatu mai e le tusi lea i o elu i a te tātou. O lo tara noa mai fo i sausi taimi i le ngangana. Sausi taimi sausi aso. Mai e lingi mai e le atua. Lo nā nganga pa ia i lana whanau. E le lingi mai e le atua lo nā nganga pa ia.
Fesoa soani ia te I tātou. Mana tua o aso ia, o le pong sā lava sa whawhengai ma le tō telo tangata. So I fua mai lo Yesu, maua e tātou le malamalama. Ua whiu ai loa le nganga pa ia, I te tonu e le tangata so I fua, ina ua toi tū manu malo mai Yesu mai li tunga mau. Tātou te whanongo longo pe lava I tala I aso ia, I le tuspa ia, sa whatasi le nganga o le atua ma tāvita, sa whatasi ma saulo, sa whatasi ma mose, poai lava. Ai lei whapea, sa nofo I te tonu, o nei tangata aisea, ona fo I le tau nuu mai Yesu na te whatau nuu wina, le fola folanga le tua ia te oe maa. E peila yeile nei tu la fiafi Samuelo malau whafonganga. Alo maia, o rea tātou sanga solo pia lava de tātou por kalame. Ia, o fia lava tātou te tu mawai aile nei tu la fiafi. Ia maua se aile lei o de tātou mafutanga. Ia wha mua manatu ia Yesu I lona whinangalo. I rea lofa malonanga le lei. A wā oe le nei tu la. Taimile nei, ia usi mai alau whafonga. Ia, o le pese le atai natu, ia, whalo mai o au, ia, tātou whanangolonga fo I le mānei o le pese, ia, tāli tu la se furu ma le lua tātou te au matau mawai, ai tu mau pere lofa ma le anga le leo le tua. Ia, usimai lau whafonga Samoa. Masisio nima pese fia iona viinga le faa la tanga waia amai faa feta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane ene tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Poto mai tato si ile fa afetai mua mule vinga ya Yesu lo tato metai awa o ya ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia ya Yesu fa atasi mai. Ia patili mama ese e mai lau siva e matungo fiela to faola ina ua suia nei ole olanga ua siva nei faale nganga ua fia Yesu ila faola tanga. Masisio ma pese fia iona viinga le faa la tanga waia amai faa feta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Sivala ia masisio lima pese fia iona vinga le faa tanga waia amai faa feta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. O te pese mafa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Ia talofa lava whaafitai le mafuta mai le tatou por kalamere nei to la fiafi. Ia e whawhiroa e atu sia ua pele mai au se tālia whaalinga. Ia whaasua mane aui.
ia malo lava le mafuta mai le tātou Port Kalame, ia talofa malo lava soifo Manuia, ia whaiva alo Filima o le neiaso, uso ia alofa atu ia te oe ma le ainga ato umalava ia o tō Manuia, ia alofa ngia le tātou pātele, tausi whalesi pātele, a ua le whati ngā uru tātou pātele. Ia, o le taimire nei, tātou tala noa ia, i le tala foile ia Eva, tala le ia Eva. Tātou mawhau i le tala ia Eva, e se le tala i mana ia, ai fo le taimi e ti ngā ipa e whaalongo i le tala le ia Eva. Ono o le whaapunga le o ia i whaapea e whanau mai lau tama ma le ti ngā. A vai ei tātou le context ato o le whai upure nā. O lo vai tātou i le taimi i o le whanau mai o le pepe le manawa o le tina. Ai alo nofo mo mawhau ia i le tonu o masina ta talo i le rei. Se whaamatala mai a toa le lau tele o lo mawhau. O le ale winga o le whanau mai i le ti ngāle o lo tā ua i kenese. E tonu aso talu ai. Fota o maua i le tali mai le ngangpa ia. O le tali. E whanau mai i le ti nāola na tama. Tangi i le ti ngā ona o le oti. A oti nina le tama le tina. E te vaaini ai. E lau we lava le tina. E tangi tu i lava le tina. A se a le tama. Le se sengana o nofua mo o whaafutai le o whaapupula o mata so o vaai le lava i ai le winga o le whamtalanga. Mai, e whanau mai e le tinalan tama. Ai toi ti ngā i le taimi e oti ai le pepe whanau mai lona manawa. Ona o lana soli tu la whanu. Tato vai a tōla i ai le tutuinga le tua, ma le whaalata mai e le tua o le tato vai i ai le mata upure nei. E moni mwhamaone. Mai foi ese foi tala ia atamu. Ia e tenga lue ma le aforo mo aunu. Vai ai, au eva. O eva e whana wina le tamai titi i le lalo langi le nei. Ioi. O atamu to e malai ai le lalo langi, le lau ele. Nofuna lema e mawhau le leila voi ai. E ese le loloto o le va ai a le atua i le tangata na palapala i ai ona lima. Ioi, va ai na le atua. Ona avele i tātou ma mawhau i ai. O le ase awa onga tā ua mo i tātou i la lea ma tā upu. O le awa onga no o maua mai ai. Whai mai. Alofa e le whanau wa au mai e le tua i ate oe. Pe mai le tamaititi. Pe malosi le tamaititi. Whai mai alofa pe lava. Alofa pe lava. E iai lava le pale alii o le atua e to tonu i ate i tātou. O lo o whaavai iai lo tātou ne yola. Ona vai e tātou i vai taule nei. To e tu atua e tuare tātou vai ai le mafuanga ua tuu le tinana te ao i le tama. E le atonu o Israelu, le nu o le tua. E to e whanau a toa mai e nā leo langa a toa o le lalolangi. Pei o le blueprint, to me. Pei o le blueprint a toa leo o le lalolangi. Mai a Israelu. O le tina, e sili atu le malosi ma le toa o le tina, e a lana tama, nei lo le tama. Sili. E moni fo i lava na tu ua tamai o i tau le taua Israelu ia vai tau. Ai va ai fo i la iai le ngā ruenga whaaleanganga. E moni fo i lava sa iai te poloa sa mua a vea i o e matupu matai o Israel. Ai sa whao ngā pēla vei le tuare to o tele o rei tū pāwali. E ave ai lono whinangalo. Le ala le nā. Ma fau ia le pokalame e la i titi lava le tala. Va ai ia i le whanau mai o le tamai titi. Se tu rolo ngutu ma le afi, i lauto a lua polo tina. Mai le alofa i o le tina le taimi o le pepe.
po le ale pepe tua whanau mai, e le tai lava na po pole le tina, po yele pala le tino, e feilo wa I lava. The first kiss, it has to be the mom's kiss, to welcome the baby. O le ana fore na Samuelo il fautuanga whampea e Filifilia o I le tua. E esa le tā ua o a tātou whanau. Mana tua foi, e ese lava lo tātou tupu anga mai I le o langa le nei. E le tu tusa lava tangata, e o tangata Samoa, maunga tupulanga. E ese lava. Ese. Ona fo e lai tau tala I tā vita le tusa salam fa mai, o le au ngā tupulanga, ma le au ngā tupulanga, ma le au ngā tupulanga. Ai leo whapea mai e tasi lava le tupulanga, ese. E peina o le ala nina, tātou nofo ma tātou tue te patau la ia I le feta lainga le ale atua. E ese le loloto. Pe a ave le tangata. Mawa ai tino lava I ai le feta lainga le atua. E le tia foi a tangi Yesu ina ua maliu la salo. E le whapena tangi Yesu ona ua oti la salo. Ioe, ole, o tu atu fo ore nātala. Tangi Yesu I le leanga o le angsala ua oti ai la salo. Ala na oti la salo o le angsala. Wo o mai o mai o pua ngā ma whainga tā. E peila o le tūre na tātou te vāva ai I ai e pule lava oi malau whaitalia. How you interpret, how you see it for yourself. Ioi, ai o le winga la whamtalanga e au ngā fo ia tātou. E tatala iro tātou va ai. Ma fau. Toi mānatu natu. Te ua ngalo ia te tātou le sau mai amatanga. Ia, a reta o to tonu lava I lumoro tātou mata le afo. Le whetalai ngā rea tua. Wa ai foi lai ai. So se tina lava, se whamanatu atu. So se tina lava e whanau meli pepe. Fia ia. Ai a maliu le pepe se tulou lava. Wa ai lea le tangi o le tinga. Tangi o le tina lea. O le whainga tā ia ona whaamalie. Whainga tā ia ona whaamalie o loto. Sa whapena fwoi manatu o Maria. Sa pena manatu o Maria ina ua maliu Yesu I lunga o le sātaulo. Tangi ngu leisi tala. Peifo o Yesu no maliu la salo. Tangi ngu. Maina le tūna le vaaya Yesu, ma le vaaya tātou ia Maria, malona vaai le antama le tautau le lao. Fi le mu. O le fi le mu. Aisia, ina ia maua e tātou. Le fi le mu mai le oti. E pipi I lava le oti ia te tātou, aisia, wa o le oti. That's our way to heaven. That's how we exit this world. Tau no oti tātou tino. Ai toi fo I le nganga. I le ola e whavau, o le elitino fōu. E pēna o le, se teimi le nā I le toi whaamanino atu. Whai ei sau whai tau, toi alu esi asi ia. Ona umanen e whai tau, ona wa aile I lau whanau. Ona e toi wala aule I le tua, whaaftai le tua. Whaaftai le tua. Ona o le te lei o le awa onga. Olo au mai e le nei lava tama I tala. Whanau lo tama maritina. Ia, o aso ia tama mātu lava whapeau ia. A ia ole whanau mai fole manawa o leti ngai. A vai atu nei lai tu atu. Ma tau tia le tinga. Whapeferan whamanien. A whau le sa whai loa lava I le tua. I le whanau a tama eva. Kaino māpere. Sa whai loa I le tua. Ia, sa moa malau whafonga angare nei tula. I le awa ia lau pu a tama whai ngā. Aina ona tu watu pe lava I lo mua fale. Ia, e pure lava oi pe to toe te wailu molo fale. Ia, pe te whapasi atu aru resi tu. Ia, a ole mea siri lava. Ia, olea, whatever revelation I get from God, when I meditate on His word, I will do my best to share.
But I won't share unless the Holy Spirit enable my spirit to share with you. You know, me fole na a share to ele titi lava tali. I say, but that's how far I can explain it to you. But the more I talk about it, yeah, it becomes my own merit instead of the Holy Spirit. Yeah. Manuia tatu po kalame re netu la fiafi. Iai foi o tatu tala mai lau whanua. Ia tatu tui tala noa e foi le tūlanga o lo iai le coronavirus Amerika. O le ale au ngā te tau na whai o lau tui. Au le alo sa le tonga. E maua ma le awa o ngā fō. Wa tātou maua mai i le mata upore nei aso. Tamire nei, o si mai alau whaafonga i le pese o saunia ma o tō. Mai le li i pese o S.J. DeMarco lau pele. O si mai alau whaafonga. Suele moanga sa ili le vau, sa ili le pofa kali kali au, ka fia falongo a kusuleo. Kingo fumo mama fafau, nge yo langa ele kumau, mama hope anga kama fuka yo le fava vau, moi mala I tuma mau, moi mikinga fa wa o mai lo woki au ngalo sa fungala au, be ia so wakali o atso foi wakali au, yo eleli o ele kalima o le pule o atso marikanga ka fo o atso marikanga ka wa mo lo foi manga peka le kai mi langa vala au mo ka ko wanga solo foi au le langi o ko ma foi makali wa lu I foi le le sami a we ku ma ma wo I ka nge wa sau le musu wa ya bela u pele ai le wa se o Ola ukai mange pele loko ka fia falongo a kusumio Sue le moanga sa ili le vau sa ili le pofa kali kali au ka fia falongo a kusumio Vai au ke kangi ngopo anga silio lo le langi au ke kangi o nga mafukia ngola foai au ke kangi Koki koe mafuka I ai le kaimi au ke kangi Wawala au Yesu o yo le kali Whakaua se konge, minguke o ikula o lo wola O le oke leilo e kaua Awa ke nganga ule oa Spend time with family and myself makua Awa e leilo e kaua de kei Suele moanga sa ili le vau sa ili le pofa kali kali au Fifa longo a kusumio Ia whaafitai o le tamina nei wa se fulu minute te ai nei leitu la e se fulu maritasi. Ia whaafitai le mafuta mai le tātou Paul Kalame e le leitu la. Ia o le tamina nei, ia se I whaisin au whaamalosi mo I tātou e whaanga solo e tātou Paul Kalame.
So I want to talk to you about Exodus 16, verse 10. It says, they look, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. So what the title of this one says, the sun still shining. Wow, that's amazing, right? So let's see what the Bible says about it. Without the clouds, we will not be shielded from the burning sun. Without the clouds, there will be no lavish sunset, nor beneficial rain, and no beautiful landscapes. Oh, that makes a lot of sense, right? The same is the truth with life clouds. When hard times come, we easily get too encouraged. We walk away from who we are. We lost ourselves in the battle. We gave up. Instead of giving the time for God to work things out for our best. But behind the clouds, God is still present and can even use them to water our souls with unexpected blessings. Long as we go along, and God reminds us that He is with us. And that's what David says in the Psalm. He says, be still, know that I am God. Be still, let your heart rest. Be still, let your energy rest. And how you find rest is Jesus Christ Himself. He says, give me all your burdens, all your doubt, all your hard times, whatever you're going through in life. He would exchange with His yoke, and His yoke, it's not that heavy. As God's people wandered in the wilderness, He declared, behold, I come to you in a thick cloud. That's what Exodus 19 verse 9 says. Each of us experience clouds in life, sometimes light, but sometimes dark and frightening. But sometimes just want to cover yourself with the pillow. Don't want to see it, don't want to face it. Whatever clouds you face today, listen to this. Whatever clouds you face today, ask Jesus, the light of the world, to help you look behind the cloud to see His glory and His plan for you. Jesus is there. His glory is there. His love is there for you. Olo susulu mai lava le la. Salatou tilo atu. Fauta foi, o le pupula o le lii, na faali mai i le au. Tusi la le e soto le mata pos fumaleono, ora na fai pos fulu. A noa mao o le tātou pui puia mai a asa o le la, e mua mate la ina i tātou. A noa mao i le ai foi se matango fie o le mata i le ngoto atu o le la. Po le taamilo foi o le lalolangi malona masani. A o le vai tau foi e tō mai ai o le timu, ma teu te wai o le lau whanua. E moni foi e ai le au i tonu o le olanga. O le au liuli, ma le au ma lama. Whamai a whaauli mai, ua tātou i loa o le a tō mai o timunga. Ai a whaauli mai e whaapepe lava. Whamai, e tā ofi ai le a asa o le la, ina ia mā luai o le tātou sāwalinga. A o mai taimi whaing tā, e whaingo whia lava o na tātou loto vai. Whaingo whia na tia esi o le whātua tua, tia i taltonu, o tia tuai ma le wha moi. Tia i leola, si lima. A ia mana tua, o tua atu o pua ngā, o lo o iai le tua. Aisea,
Mana o le tua e tu mai i o tua, ina i e pa u atu. A olo o iai o ia o le maa tu le manu, e pi i atu ai oe. Ma tu e wha malosi mai ai o lo wanganga, te savali ai iluma i pōpua ngām whaingta. A whaita tau te sava vali pe lava na o le fia ai au noa malo tātou i loa. Le mamalu mai o le atua i le taimi le sava linga o le olanga. Whape whea no tā ua na inu. I le vai e tawhe mai o le alofa mareanga le lei o le puna vai. Ai tate le mā ngalo ai. Whe mai e tu mau ai pelalo tā wha atua tua. Aua ne i le iloa i tā ua i te tonu o pōpō ngām whaingtā. E tā ua tu lava i le atua le lofa maleanga le lei i asa umalava. A o mai pōpō ngām whaingtā. Tā o fi mau i le wha atua tua. Tā o fi mau i le wha atua tua. Ona o lo tara noa mai ai i a Timoteo e whapea o le tausing yonga nei. Wa oma foina ia te au le manu malo mai ta alonga. Malea, ta ofi o le wha atua tua. A whewa e sa o loto tangata i le vau. Sa wha ilo mai e le atua i lona no. Lona fio mai i le mafia o le au. Sa vaia fo e la tau o nei va venga umalava. Le alofo le tua ina ia fia wha atasi mai i le tangata na ti ngā ina iai. Aere o sau e wha bea na o whaia oiro o ti ngā ina to e mai oe e whaia e se vi inga. O le ala le nao le tua o le relationship o le whaia ma le mafutanga mai ia. E tofu i tātou umalava i te tonu a fianga o ao o le olanga. Poani au olo e whaafea ngai ma oi le so. O iai Yesu. Le malama lama o le lalolangi. E fe soa suani i a te oe. Manatua. O tua tua au pong sa ma le mafia fia. O lo o iai Yesu. Mai na te wha manu i a te oe ma pui i a te oe. Na te sapai i a te oe iro nā lofa malonanga lele. Ta ma whai pe lava ro tā uanga lue tau tua. Ta ma whai. Reo langa le nei. Whai ngō fie lava ona ti ngāro tā uanga tā puai ma le loto whinau. I le whi au mani ngā rua ngā le tua. Aisea. E tu sa lava pe sautanga te te ita iai. E iai lava le langona i te tonu i a te oe o le alofa. Ai lo le lava le te moni. E te ita le tangata lea. Sau lo le te moni e ufi o i le ao pongi sa. Le ao pongi sa la le na ia e manu malo wai. Le ao pongi sa na. Fai iai lo faiva. Fai iai matua e matau tia lava ona wai a te oe le tua. Aua te aru ese mai ai. A sausa tani e lui oe, wala au le tua, au maila le malosi. Sei, lui ai le whawhitauli lea. Whapele whatamala le tua. Whimai e mi mita le tua i lana whanau. Ai wala au atu i a te ia. Acknowledge him in time of trouble. God shows up. God shows up. It's when we mute and we don't talk and we don't call upon his name, Satan will continue on to tear us down until we miss the rock bottom. But don't be afraid. Don't be afraid. Those are the words for you. It's not to bring you down, but it's to lift you up. And I hope this little message right now helps you. O iei fo i whawhitauri tamaiti, o lava vale tamaiti, this one is for you. E pau lava tamaiti, ese mai lava lo la tau tupu ai. I want to share with you something else too, is your purpose in life.
You know, Psalm 27, verse 11, this is what he said. Teach me your way, O Lord, and lead me in a smooth path. Teach me your way. See, God has a plan and purpose for every person on this earth. Although many people go through life without even thinking about it, I'm telling you right now, God has a purpose for you. Don't go around and say, oh man, I'm tired of living this life. Don't give up. We're not here to give up. We're here to live and enjoy. We're going through the darkness time in our lives. We already know we have the light, but we're living in darkest time. We need the grace and the power of God in our lives. But the lack of awareness doesn't change the fact that God put them, each of us here, for a purpose. Some of you, singing, praying, healing, prophecy, you name them. So many gifts, so many callings. But we aren't here by no accident. We are here because God put us here. That's the promise. God put us here. If God decided to wipe all of us, to wipe us out, He'll do it. But no, Lala, God loves you. Father Futa Sarteli, God loves you. Helen, God loves you. All of you, Tala, God loves you. Suepasi, Talo Foso, God loves you. You're not here just to go by life, just to pass on by. You're here for a purpose. And that purpose comes from God alone. And He put us here for a reason, so we could come to know Him personally. And we may have a relationship with Him and to bring glory to Him. I don't know about you tonight, but I'm bringing glory to God because of my wife and my children and my life. He changed my life. Because why? Because I let Him change my life. Because I accept Him in my life. I couldn't do it all. I went to all 12 steps of program. It didn't work. I thought to myself, I'm the man on my own. I can do all this. But I was wrong. God was with me, but I never let Him until the time. And He changed my life to the way that I am at today. This is the greatest discovery you will make in your life. You were created to know God and to be His friend forever. How awesome is that? When you were young, I was young, your mother taught you well with something that is still driven in you. And what is it? It's love. It says nobody else can explain what love is all about than the mom herself can teach her children about what love is all about. You know, I love my wife. She taught me about love, and she taught my daughter, Annalisa, about love. And deeply in my heart, I know my daughter, she's a headache sometimes to my wife, but she decided to put away her ego and make sure my daughter is safe and sound all the time. But God not only has general purpose for each one of us, He has a specific plan for each one of our lives. Pray tonight. Seek the Lord. What is that purpose of my life? Are you becoming a deacon so you can teach and encourage the people, or lead the people to the water so they can drink and receive Christ? Or you becoming a teacher of the Word of God to feed and give them food and tell them about Christ? Or are you a chief in a family that you bring your whole family together and tell them
how much you love them. Being the chief in the culture of Israelites is the blessings that comes from God like a rain. It will continue on to rain in your household. Orators, that's what they call in Israelites. Tulafale, Samoa. But don't miss out what God is planning for your life. Lo au tu I leo langa moni lava ne yo vai ia e a o mai ia tia I wala. Ma tai ia tia I le ala lau le lei. Ona o e ita mai ia tia. O ai lava se tase ita ia te oe. Faa mangalo. O ai lava se tase ita ia te oe. Faa mangalo. Aua tilua moe masatani I le moenga. O lo wha mangalo I se tase ita mai a te oe. E toi lalo ai le fili. E oti ai le te moni le nā. E iai le fuafuanga le atua mo tangata taito tasi. E ui I le tele o tangata umalava lona finangalo. Nei lava ma se tase so I fua mai I le nei lalo langi. Mai pe vai pe marosi. E iai lava le atua I lona tangata. O lo tātou te patau la I le atua ma lona finangalo. Alu oe alua talo. Sa ili I le atua. O lea. So finangalo mo le nei tangata. O lea lo wao ngā. O lea lau wala au I a tea. I le nei tu la fiafi. Whapela oe whatamala le tua. E tali e le tua I a te oe. A whape a matamaila unga lua te tono o lo wainga po fafo o lo wainga. Talia mare whaftai. E sila fia fo I le tua o lo malosi. Na te le tu mamau e se mai foi oe malo wainga. Na te sila fia le lei wa e lava tāpena. Mali lie o na iai lea. O le mali lianga whatasi le savalinga o le ainga. E ai isi a uo matu te whaiwhia o whatasi. O le tue whanono ai. Whaalongoro I le tala. Oso a wangalo o na tatalo I le atua. O te whautua ina pe lava. E whetalai le atua I teimi uma. Ai eile teimi e te tala noa I ai. E eile teimi e whasala veia I le fili o mawhau whaunga. E suomali e ai ona. O soe. Sa tuu pe lava le uso fe mai o le vala au lea le atua I lo oalanga. O le mewa tupu. E leo le finangalo le nao le atua. E le atua se vai aso. A wangau le faa moi moi. Muti li li le faa tuatua. O matua I masofa lava le olanga. Ai sea. O le leo sa tani. Na faa sua malia I lona mafofau. Le leo le nao sa tani. Tātou te mamoe fo I mawha lave lave e wha fuse. Fe mai e miti lava o re tangata ia ma re mawhau I le tua. O lesi e miti ala ala, o lesi e miti ma re tangi, a o re ti ngā ma re ona. Fe sili le tuae. Ai se awa o polonga ai. Ai a tali e le tua o puapua ngā mwhainta. E le sau le tua ia te oi le pong sāpe a fia whaailoa lona whenangalo. E sau ia te oi le malamalama. Ua tātou iai nei le vai tau, ua tātou whaatasi ma le atua. Ma ua ia tu ina fo I tātou I tono se mafuanga, e a fua mai I se mafutanga I a Yesu Kiriso. Ai so se ala fo I tātou te savalia.
wa leva ona tāpena e le atua. Le ala e te savali ai ma le filemu. E whetai ia ira i popo ngām whaingtā. A le mea sili lea, wa tātou mawaina, o le mālosi mai i le atua. Le mafutanga ma le angang pa ia. E leo lea ea o wala awai le atua ia te tātou. Seu whanaue. Sava vali. Sava vali. E o ese malawanei me uma. Ai tu maula upu sa o fola ina i a te oe. O te i a te oe. I aso umalava o lo wolanga. E le taimi o puapu ngām whaingatā, e silafia e le atua. Ai tuai i ailo tā mawhau o na maua. Ai au o mai o nāwe vesi. Ua iai o le atua i taimi o puapu ngām whaingatā. Au tala vau o lo tātou o langa. Nā o awina i tātou ina ia muri i ala o le alofa. A wala o na whaale tonu le alofa. Ina ua tā sāwari ese mai i awa onga au mai e lo tāti nāpo lo tāta mā. O le whale a onga sili lava o na tāua i le tamai titi i lona tupu wae. O le ainga. Whemai o tonu o le whare o Samoa, whemai a mata mai ile o langa o le tamai titi po le tene titi, tū sa vari tautala. Nofo. Whemai e teu mai ai o le whaalo, ai le isa valia ese mai, le pola o lona whale. A taa fo le tamai titi, wai loa na taa, e toi fo i lava i le whale o. Toi a o e lon tina malon ta mape a whaale tonu le whaatapa saina. Aua ne ngata i bea le whinau. Tau mawhai. A fia fusu sa tani a oi fusu. Aua te whewhe i ai fusu. Aisea, ona foi na wai a te oile mālosi. Na ia te oile tua, o ia te oile ngangpa ia te oe Yesu. The devil wants to fight with you, fight him back. Don't walk away. Don't walk away. Show them that you have your God is bigger than him. Don't walk away. Continue on to fight. O le a tātou te pese le tasi. Vavai ai foi o le tātou tala noanga le nei tūla. Taliu mai foi la lea. Ian whaua, wina fore sa tātou tala i se. Nisi fo mea whaua maua mai o le nei aso. Ia, usi mai rau whaafonga. I le pese o sau nia mo tau.
Ia tala whalava. O re temene nei i o tātou tala mai i lau whanua si whafonga o re tai au fau. O se maia o lau whaafonganga. Victor Vio te tonu o California. O se tala vau e se whuru ma le fitu tau sanga le matua. Sa tau fiaina ina wa umma o na ia whaonga ina o se la au malosi. Na tupu ai o se whaalevelave i fusuanga. E lata latane i le aonga maualunga re kolisi i Victor Vio. I le awauri o le asolua se fumaliva o aperina na tupuaila nei whaalave. O ana nei i le sona mautuaina ai, i le maulia o ia i luma o le sori ngā tulafono, i lalo o puipuinga o tulafono au talavou. O le aonga mawalunga te tonu o Victor Valley na lipatiaina le nei whaalave na sueina e te tonu o leo la ausue i Orange County. O le taimine i lava ne tonu mai ai le sui te tonu o le lotoa ina ia amatalia o suenga e whaasanga i le nei la alo ua mō lia. O le mori mawina sa whapea na masalomia mai lava o ia mai le tae au na nafi o na olunga o social media po au penga ta whailangi. Na tāua mai te tonu o le matanga ruenga o leo e whapea o se vaenga ua alu luma o le mawhawhawina o le nei tū ona o le tele o tala wha le whatawi i ma le tala wha o misa na tupu ai ore nei wha alave. Na tuwina le vaenga o le au suesua e te tonu o le ripoti e whapea sa ilia fo i ma le taavale sa wha o ngā ina i le nei wha alave o le na maua ilunga o le awala o Fresno e la talatane i le aonga. I le taimila sa whaiei o le misa sa ia tupu ai nei o le wha alave wa ripotia mai te tonu e leo e whapea wa masalumia ma tau fiai o le nei atalii se fulu ma le fito na tausanga ona o morianga e whaasanga i a te ia e tu sa i mare nei whaalave mātu ia. I te tonu o Pomona California e whapea ua ova atu ma le lua se lau o tamaiti malanga mai i nuu tua oi i le tua o Amerika ma Mexico. O rea sauninga o taunu mai i le aso tona i whare tu mau i te tonu o Pomona Fairplex. Leo rea aveai ma awala e lata mai ai i le maru puipui o tamaiti se i vanga nā ua mawhai o na toi whata sia ma ainga pe tu watu i a te ilatou e whai ma latou whanau. I laro le wawainga maripulenga a toi te tonu o le malo o Amerika ona o nei o tamaiti sa tau fia mai i le tolo tausanga talu ai le nofo inga presidente Donald Trump ua le mawhai o na toi maua o latou mātua o leo wa toi te tala mai ai tua ina ia whai ai o le fufuanga lau tele. E whaonga ina i sponsor mai i mātua teito o tasi i latou umo fia tau sio tamaiti ina ia mauai i latou seola fia i te tonu o Amerika. I le vā o le lua se lau ma le lua se lau li masfuru tamaiti ua whaa moi e tau nuu latou i Fairplex i le aso tonai i le aso a taiao petusa o le lua i le awauli. Lua a whilima se lau o le tō telo i latou na mawhai ona nofo i le vāenga tonu i saute. O lo o a fia mai fo'i ma te tonu o Texas. O tamaiti umanei ma le latou wha moi ngā ne tupu wa e ma tala vau reo langa i te tonu o Amerika ma wha o ngā ina o lo latou nei taimi. O tamaiti nei pe o na Filifilia le tō tele o le mamanu o le atunu.
O mātua o nei tamaiti e le lima lavlava, e le iai fo'i o ni tupe, ia toi mātiva i lātou. Sa mori mawina le ripoti e whapea sa toi whafo'i atu i lātou i o lātou watanuu, a tu ua o le whanau i au tawhane o California a toa ma Mexico. Ma le whaalalo lava o le whatangisia o matitonu o le ripoti e whapea. O nisi o alo ma whanau o nei atunuu o lo tausia te tonu Amerika, wa iai o le fuafuanga whapea o le a tausia a vea i lātou se taimi o iluma ma tangata nuu o le malo. O le mori mau tutu e whapea o le nofuanga le nei whaitele i te tonu o Pomona, o le a whaongaina pe lava mo le nei taimi se ia marilie California mo LA e te tala i o nisi o le la pe tusa o le tolu o masina o lo o lumana nei. E aktania mai ia i te tonu i le telefo i le mamaru o le atunuu, ua lātou lango ina o le nei wha moe, e pei o le ai o Long Beach Convention Center, tu mai tonu ma San Diego, whapea fo i ma Dallas, Texas. O te tonu nā o le whainga malo i le taimine nei, o le iei puapu ngā ma whaingata ono o le leta tusa ma le no mai whaatasi te tonu o le Democrats ma le Republicans i le tū whaatasia ma le wha moimoinga o le malo. Le limas fu ma le iwa o e sa mali lia e awai, wa toi wha mamolu ese ona o fuafuanga i te tonu o vaenga wha apati. Na sau noa mai te tonu i a Stephen e whaapea, o le nei mata upe toi au i le ilina i le vai asa fau, i le aso ngafua, i le se fulu i le tai au. O le manatu mai te tonu le ripoti a moa e whapea. A whapea lava e le mauti noa le leo se tonu se i au lia le aso lulu. Ona toi tolo pō lea i le aso se fulu ma le whao mati i le tausanga nei. Au iai te tonu o le whaatasinga o atua o whainga malo. Wa mai fo i le ripoti mai te tonu le coronavirus ua matau tia le awhia i o intia. O lo iai te tonu o le WHO o lo wha moe o le paanga masani lea Amerika i le vai fafo i le puipuinga i mai ma wha mai. O mauti noa i lātou o le taimini nei le ngāru lui le CDC i le puipuina o Amerika mai le tuasasau mai o le wha mai a o iai i fuafuanga ta tau fo i tonu o le ofisa of maloloina ina ia te ingi o le nei wha mai i le whaongaina o le tui puipuia. I te tonu o Los Angeles, California, whapea le ripoti o le tū malo ua whāselau ma le valu o ngase fau fia o le coronavirus talu mai le aso sa se ia o mai lava i le so. E moni lava e to lima o e ua mali liu, talu mai le nei vai aso Atua. Ai o se ripoti whapea o le numera e mawalalo, ma ua au ngā fo i le toe tepa taula i ai o le malo ma le tū malo i le toi asi tasi lava o le talaina le tele fo i o tapu pei ona iai i le taimi wa sola. O numera e ata mai ai o lo Manuia pe lava le tu malo i lalo le puipuinga ai ona le tu e whanono ai ona ua toi ai e mailunga numera i le fase lau ma le valu. Sa sauno ai le tamaitai o le pule ia Dr. Farah e whapea i le aso tonai. E sili atu le tāua o na whai o tui ina ia puipui ai le pa ia ma le mamalu lau tele o le ngata i ainga a uo mai e masani ai le ngata fo i lea o e asi mai. O le tasi o le vaenga sa ia tala noina e whapea a wane sa le tonga mo le tangata ina ia mawhai o na to e fo i atu i le langa sai ai ai le i whaia o puipuinga mai lalo o le COVID-19 mariva. O nei whaamawanga umalava sa tu sina mai te tono le Fox 11 News mai le o lo sai ni lau ma le whenganga o le siwafonga o le tai au fo o tātou talana mai i lau whanua Samuelo alo popo Matafeo whaafitai le whaafonga mai. Ia o le taimire nei, ia o le nāsa o tau whaafonga i tātou tala mai i lau whanua, ia o tala lava o mawhai o na maua mai a Marriage 20 o ia o lo whaia fo le tātou pāanga ia e whainga ruenga i le Fox 11 ia wa mawai o nei tala ia mo i tātou le nei tūla fiafi. Ai o le freedom, le freedom le tūlanga le o tā ua mai tala i le tui pui ar COVID-19 mariva. Le ua mata na tue aia i lunga numera, o na ele mal fesili whapea, e tō tele fo i la tangata e momo se whai le tui. Ia o isi watalia ina o le tui.
A le manatu lava i le si ufonga le tai fo. E pule lava oe, ai au ngā na whailau tui. E au ngā. O le whaenga lea. Ina ia mawhai ai ona e alu i vaenga fo i o whale o loa, o whale ainga. You know, so you can free to go to everywhere where you used to go before. But now, there are time we're going to ask people to show their cards if we have a shot. But maua ni au tu ye lua. A e au tu ye lua, ia mawhaila ona e ratu li whale o le malo, ia mawhaina e alu i tā whao ngā tele. So se mea lava e mawari fia. Ia, a whapela i le isa utui, ia, o le pela o le alala le nā, e le mawhaina mawai o le freedom na go everywhere. Polo lele le wa lele. Wa yalu aso sau aso. Toe a apa mai le malo. Ina ia tamo fight. Ina ia whaiti tia le pepesi o le wha mai lea. O le taimine lea aintia, wha awhi tangata i le aso. Tua i tele lava tangata. Mare leo le wha mai. Tō vai nela iai, ia o isi wa na ole na nofo lava i lunga le palapala. Ia e oti lava. You know, e oti lava le tangata ia le mea o lo iai. Ia na maifolo nei tangata ia wa tuu lunga o le fata. Ia aso sunu, cremates. Wa le mawhai la tōn tali le pa o le maani liwo tangata i lea taimi, ma lea taimi. Ai pe ona whailo atu, ia e pule lava tangata, pule lava oi. Pe whailau tui, pe le whaialo tui. Ai naona whailo atu lava, ia mataulia le wei tātou le second string, le lona tonu la le sau, o le matua mawha lava, The third and the fourth string le sau wa coronavirus. I'm not trying to scare you, a le whātu pia lava, e mawha. Ai sea. Ia, nā ua tō tele o tau e lola ngā ruengalo te iai o te lungai whare maliu. Ia, e tara no atu le CDC ia mātou e puipui ia mātou ia ngā rulue mō tino tangata mari liu. Ioi. Ai, o le afo, o le sau o le tolu ma le whā, ia pe o le vāenga re nā e toe, leo toe vava ai fo iai ia essential. Ia toe va ai e fo mai, ma whane mai, ia o Torrance le taimile nei, ia manei fo i le oto fio lolo mai lava o tau ngao mai le whane mai. Ai alana whai atu fo i le wha manatu atu. A maua so o vanua whailo tui. Ia, whai lava ro tui. O le tama whai fole ia a fia oi i le whare mai. A wane i vave o na alu le vai, le liquid i to tonu o lo mā. Ware mafu anga. A la velo tino le wha mai le coronavirus. E a mata ona the cells o lo tino. Wa mata ona liu sua vai. Ia a liu sua vai la le vaenga o le tino. E liu le ea. I o whela le mea ria. Ia vai le e vave mua lava. Attack i to tonu o le mā. O nala le nā e whainga tā i ona mā nawa o le tangata i le mā. Pea la vea le wha mai le pea o lona whainga tā nā. Vai o le kisene le ulu. Ia se tu lo lava. Ia lala nā to tele la te we pass out. Ia wa le lava le kisene le ulu. Ia le se tala le maua e tātou laso nei. Ia so le tupulanga ri wa whiwhiwa i mawhana. Ia whaftai lava talo wha. Ia thank you so much for information. Ia whalawhuta ia mālo lava sa tele. Ia whaftai sa o lei lava oi. Ia whaftai lava. Ole Fisili fa pea pe SCA wo feo ai ere to tero tupulanga mawhana. Ia SCA fo u whaalong ta tai ni ta maiti. Ia e mana tufu i tātou. Ia ese umalava ia au ngā tupulanga. Peo na watu le tātou po kalame o noro tara no i tā vita. I le au ngā tupulanga, ma le au ngā tupulanga, ma le au ngā tupulanga. Ia a nofo voi tātou sā, mua mawava ai ai. It makes sense. Ia, te ro whātu hui wha pe wale e fia poto atu ia autoua, whaaloalo atu ia autou. Ai o nā sina manatua whaali atu whole tūlanga lea. E le mawhai ona tutusa le tātou soifuanga mai, le tasi le awhi se lau whāsuma lima. A ngā i mai lunga le tasi le awhi on se lau awhi iwa se lau ona suma whaa.
Ona o mai le o tātou le tasi le afe iwa se lau valu sumari wha. E le tusa. O le tasi le afe iwa se lau fasuma le ma whate ta inga. O te muse te tua o tātou i la iti lava. O le vaenga le nā. E maua e la tau le vaenga le tā ua e whapea o le whaanga nu. E mana malama i la tau le tūle nā. Pe o le la tau lava nā vai sui o le tūle nā. Taimina o la tau. Ia ele iai ni telefoni. Ele iai ni me fo e mana e fancy le tātou e vai taimina nei. La vaenga tā ua le traditionalist. E vai fo i tātou e ese le la tau o e le tau sanga nā. O lo la tau soifuanga. Ese la le soifuanga le o langa. Fo le tonu le i le tasi le afe lima se lau. Tasi le afe. Iwa se lau lima se funu. A vai ne la i tātou le vaenga lea. O le tupulanga le nā. O le milionea i o tangatana iai. I le vaenga le nā. Vai la i le ese o le tupulanga le nā. Lau vaenga milionea la lea. I le fase fulo tau sanga. Ngā lulue lau milionea ia. O mai lea i le vaenga le millennials. Le la e maua i e tamaiti. Me le tau. Technology. Oina whaia. Whai mai le tupulanga le o ngā tonu. A maua ne la e tātou le communication le whaatasi tu tonu o ainga. Nvaire o le pāleni o le saua le tamaititi. E loa fo le tamaititi na ola. Ona o le millennial. Tala moni lava. I le mato e kale si le pālangi. O te ngalue i le e te tono o le vaisa o tamaiti. Fautua ino tamaiti nei i le mata upo nei. E works, e ola, e au ngā foi. E au ngā foi le tamaititi Samoa wa le whanau me le tamaititi Samoa. O lau wau telefoni le lima. E fifo i la tātou mai le tau sanga le o le tasi le afe tōs fulu. Tasi le afe iwisa lau tōs fulu wha lima. E tau whaamatala le tātou o langa i le vaenga le fōilunga. E whaalongo ai le mālamala mai. E le whapefo se lack of knowledge. Ai alana whaalongo lau vaenga le o ngā tonu. Lau vaenga le tasi le afe iwisa lau lima sfulu. Anga ilunga le tasi le afe sa ona fa. Ona fo la wai le vanga o ila tone na mafua mai ai the new era for the generation. Mele mawa la to. A tau fo na to su e te va ai le pattern nga sa wai. Mera te fatu ma nei yo Samoa, vai fo ya Samoa. Traditionalist. Sau mai lava Samoa ina langa nu wa o mai lava. O mai lo Samoa ia fast food. Experience lo Samoa me fo le taua. Papai rom fana. Tupulanga la na o ia au vaenga ia luma le tasi le afe fase lau. Le tasi le afe iwa se lau fast food mariva mai lunga. Le mas fulu, onus fulu. Lau vaenga la ia. O ila tau tonu lava la ia. A tau tala no ia i me tau for economies. Mai la le vavelo mai tama ia, ai sea. Ona foi o ila tau ana. Ona foi ila tau ana. Lala na, e te vai le pattern. Na awale sona fai e tatu whanau. Awale sona fai tamaiti. Ona e ese foi lo la tau taimi. Ai pau lava i tātou. Tātou e apai, whaatasi iai leo langa le i tamaiti. Le sawa le iai. Ona fautua lo lea. Vai le fautua. Vai fautua lo le mātua tamatiti. Whapera e whatamala i le tua. Ona fo le sila fia le tua. E for the millennials in the next 15 years. Wasui fo le me lava e tātou le lalo langi le nei. O la e yalu lava. Le ale amatanga. Le o tato vai nei ta avale. Wa mawhai ana e moe ai vere ta avale o le me ave o le fale. Ia wa mawhai ana e wa o le ki ta wata avale ia paka. Ala te nofu. Te leo tina ina e tau avere ta avale. Wa ilo fo le ta avale ta ofi al ta avale nei ia. Ia tupulanga la leo le tasi la fave se la fitu sfulu. Ia o kama se ala kama ia. Tupulanga la lea.
na se fulu atau sanga di cap. O vaenga la lea, sa whiwhiwa ma me ta o peoples. Mataule auto, peoples. Tamalai a wala au matanga tana i le e alu telefoni. Na se fulu atau sanga lato Bannon. Se fulu atau sanga. Au vaenga la lea, e tu le ia mai lunga le economy sa la wali ia e tua. Ai atua tu le ele policy la vaenga le tasi la feo sa la futus fulu. E wha ai foi. Ia ai wha le ai foi. I tonu ala lea, ai wa ai nele e le voting at tonu America. Su ele le po o fea le tau sanga le iai. Matua lau telefati ai, 1970, 1980. O ina tonu ala le o tele iai le to tele Republicans and Democrats. Ia au mai le vaenga le lunga. Au tamai ele fio e palota. La wali ia aisea. O le matua pai e al te pulanga le sore. Al te pulanga pai e. Ia ale ese senga la o fai whanau mo fai a inga le sifuru tau sanga nei. Wai foi rei. E ese foi ro la tu tau ma fai la tu whanau. La la foi na ava aile grandma ava aile i koe grandkids. Ia e malama lama nei lo mātua mto ina. Ia e malama ngare fau tua lava. Fau tua lava. Ia al sinama tama tanga luenga. Aua nei vai lo tā fau tua. Fau tua pea. Ona o leo langa le nei. A le o i mata ua ton. E le mana malama fo i tā ua leo langa lo tā whanau. Ia a lea fatu sao ala utala. Ta te whiwa e tamiti. Ta te whiwa e tau tualtus pa ia. Lea vaenga lea. E latua lesi talinga lesi talinga. Aisea. Ona fo lai e se leo langa le iai. E sui. O lai sui. Tato e fo ile e tus pa ia. Tato e whaitau. Wha pe whia na oa. Tamiti ma oa o tama i onala. Lea leo onga. O le fautua. Fautua. Tamu whai tātou e o leo langa le i tātou. Wai ola mai tātou ina i leo no se fulu nga i lalo. Ia ele i en computer tātou ia so ia. Fetu se fulu, valu se fulu. Ia wā mata nei computer. Ia o tama whai e tū le test ko kong. Ia ngā i mai ia. Ia. Ai ato e se ia se fulu nā test. Ia ngwa pē fo. Ia. Alela wo o mai leo le awhai se lai was fulu. Ia vai. Fau. E apa mai tātou generation ia. Ia. Wa leva o ne iaile atua le tasi le afe valu se lau mai wha. Tā pena mai se yo o mai le so. Ia, le lai e pale mai ai ia whanau ia i ngā ruenga nei technology i oi, o mea umo ta vale me whape nei. Le ala fwoi nea taunga tā i ora la tau soifuanga. A sau ta ua ino fwoi lato soifuanga o le taunga tā ia. Aisea, ona mo whai ngō fie uma mea uma ia la tau. Whai ngō fie. Ia mo fai lava na whaatau la tō mea i lunga telefoni. Ia tu ma fai tō wa sauli pizza. O tātou ia so ia. Ia e la a tātou o le whalolo e whaatau. Ia lala le nā ia pau lava leo lango tamaiti. Olo ia i le tua. E si la fia lava i le tua. The next 15 years, sui foi. Ia next 15, tais fuli matau sanga ma sui. O le matua foi nā so se mea lava le u tātou lima. O ma fo suli matau sanga ia na sui ia le ingoa. Ia la fo e fo si me fo le fa popo. Ai sea ina ia fa faingo fie. Fa faingo fie o mai le communication ale lalo langi atoa. O le faingo fie fo ina alu e tala le. Io, wa tau le feo e to tero misiona wa tum fasio te maisi no. Io, la wa watu al telefoni wa latu alunga le apeng to fai langi. Io, ia pe o le tato maftanga na netu na fiafi, but we're going to play our last song when we come back. And then we're going to close our program with a short message before we leave for today. May God bless you all. Don't go yet. We'll be right back.
Ia o le temine nei, ia o le a whaangata ma ire tātou por kalame. Ai le mawhai na sola whai o le moana iau noa ma se upo e teu wai o le tātou mawhutanga i le netu la fiafi. O le upo mo tātou wa mau maile le tusa salamo e tos fumaleono no whai upo iwa e whapea le whaperitania. For with you is the fountain of life. In your light we see light. That's Psalm 36 verse 9. So the title is this: A Spring for the Soul. Sadly, many people get their happiness only from outward circumstances. As long as their lives are untroubled, they feel happy. As long as they get away from all the good things, lying about it, dismiss, they're happy. But when illness strikes, a relationship breaks down,
or any others unexpected troubles affects our lives. It's not that easy to deal with. Near us is our God. He's reminding us, I am the fountain of your soul. Flows constantly. Love, peace, joy, gentleness. Floods may rage, but its output doesn't increase. A long summer drought may come, but it won't decrease. It flows steadily, reliable, and unending. But God's love remains the same. Such is the pace of time that we all come to God and say, let me drink of the fountain of life. Thirsty, come to God, drink. As long as you live on this earth, the fountain will continue on to flow. But all you need to do is to come and to make Jesus your Lord and Savior, so you may drink this fountain of soul. The water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. My peace I give you. Have you come to the unending spring, which Christ is? Are you coming to him each day? Are you ready to come to him now and say, Lord, I want you to be Lord and God of my life. I want to drink that fountain of everlasting life. I want to live to know you. And my life is secure in your hands. Se vai puna mo le anganga. Fe mani tu sa salamo tos mo le ono. Olo na fai upoiva. Mo oele puna vai o le ola. I lo malamalama mātou te vaai ai o le malamalama. A o le mea lava e whanua noa ma o ti ai. O le tō telo tangata e maualo lato fia fia. Na fafo. O whai o le tala whase se ina yo ese mai ai i le mea moni. Ai ngā ti ai o le wha mauni. A whai lava e wha lawe lawe ina lo wolanga i puapua ngā mawhaing tā. E te langona ai le mātu tū o le vai te tonu i a te oe. O le atua le puna vai o le ola. Ai a o mai o mai ma malepe ai o le mafutanga i te tonu a inga. Ma masofa ai o te tonu i tō tonga o le alofa. Wa na o Yesu lava le vai malu. E tawhi ana i te tonu i a te oe. E whaasu su wai le vevela o pua po ngā mawhainta. E le mawhai ona te te atu o le tangata ola i whaalawe lawe. I le olanga lava o le whaatuatua e iai o whaalawe lawe ua mauti noa ma whaalawe lawe e whaafuasei i lona tupu mai. I tawhatawhane o lau whale po o oi lava. O lo o whaafio ai le tua. O lo tawhe mai ai le vai malu. E wha malu ai o lo tangata. Na te wha paolo fo'i a te oe le taimi o lolo ma le munga la. E alofa le atua pe a te ngā o lo tangata. E malingi o loi mata. Pe a e talia Yesu e a vea ma wali ma whaola.
Leale au ngao le nei o langa. E whaali ali o lo tātou malosi I le tū ma le tū. Ai o atu I le aso muli muli. Ua na o oe lava I whaamasinonga. A wale ai se lo ia. E tū ma oe. Jesus is our encourager. Encouraging the Father, recording you. O ia e sui tūlanga I ate oe. O le vai o te avatu I ate oe, e whai lea ma vai puna, I te tonu I ate oe, e puna pe lava, e whaavavau lava. O lo manuia o te avatu I ate oe, whetalainga le nā Yesu. Ai sau I le vai puna. Sau e te inu I le vai puna. Whapewhio e inu I le vai puna. Talia Yesu e vea mawali. E inu le I le vai puna. Come to the Lord, make peace with Him. Receive Him, accept Him. Accept Him in your life. Just tell Him, I'm a sinner. Forgive me. And He will. He washed all of your sins from yesterday and today and tomorrow. There's no doubt. And I want you to know this. God is sovereign. God is sovereign. Po ai lava tangata fasio tangata a saule so ia Yesu. Mamao le angsala. Le paia ma le mamaru Samuelo mo whaio na mafuta mai. Whaafutai le lango lango. Whaafutai le patipatia ma le whaatasi mai le tātou porkalame. O la o pati fo I mo oe. Vi ia le tua mo oe. O tauri o talia Yesu e vea ma li im whaola. O tau lole me o tupu le langi le so. O tau fia e le tua o ngā ruenga umalava. Ai, whai o le fia fianga. I lo wanganga ma lo ola o si iti ae. I le langi I le tusi o le ola e whaavavau. Popo ngam whaingita e na nofo mai tātou a le malosi e au mai e le tua. O le nei le tātou porkalame e Filifilia o e le tua. Tātou whai u le talo. Le tua alo mātou ta mapa ia. O le ata ape lau whanau le nei tū la. Whamanuia I lātou I lo lātou mafuta mai. A inga o lo tāpua I mai. Whamanuia I ate I lātou. La mātou woi o mātou whale. Fōiure la wa fio o le whainga malanga. Whasino mai la wa fio I ate I mātou le ala o le file mō ma le saunga le mō. Taunu wai a inga I le manuia. Whamanuia ate I lātou wa talia la wa fio. I le whaatua tua I a Yesu Kiriso. Le tua o le talo. Whamanuia I ate I lātou umalava. I le suafa o Yesu Kiriso. Amen. Samoa, ia manuia ala whasau saunga. Manuia le tāpinanga. Mo le sapati. So I fua, mai ia manuia. Sabi mai, tu si mai. Baby, you will never find any man. You will never find no fear of I. Sabi mai, tu si mai. Baby, you will never find any man. You will never find no fear of I. Darling, so I love I want to feel my eye. Show your love to me. Baby, faali mai. Mafutanga le sata fai. Ma ole pele le ngata mai. Baby, faali mai. Tell me mai, tu si mai. Baby, you
loi maka o le ngai o langa e para si fo i le parpala le lo fai la vai vale ai sunga o ma fau banku yo fo ninga o be o se wasabatala se fa ni mai e maria ya we malu ai loi mata fi ma ko be ya fai be ai be i le ngai o langa e fi mo bo wa i ma wang sala tanga ata an o le lo fo se kali ba gu ke o be le i lo wanga fa mai ya ma o le be le ha i lo wanga Tell mai to see mai baby you will never find you will never find don't fear my eye tell mai to see mai baby you will never find you will never find don't fear my eye baby girl you're the only one who cares for me when no one cares you're the only one who's there for me you pick me up you hold me down you help me keep my sanity the smile on your face helps relieve the pain in me it's your boy coming through tell me what you really wanna do it's all on you just let me know my crib is free if you're down to roll we can chill look at the stars I can tell you how beautiful you are we can touch we can kiss tell me what you really wanna do with this so baby girl tell me what you wanna do yeah I'll do whatever anything that you want me to let's get tipsy let's get drunk coke and rum let's have some fun making love till the morning comes I know what you really want don't front tell me my child to see my baby you will never find you will never find don't fear my eye tell me my child to see my baby you will never find you will never find don't fear my eye Darling, so love and what I feel about I show you love to me, tell my baby for Ali my the map tangle sata my la pele not to my baby for Ali